ubuntu mbega niki nanateguye ibintu gishobora kuvuga ariko mu ncamake ndashaka kudefinisa ubuntu usobanura ubuntu mu bice bitatu ndashaka kuvuga nti ubuntu mu kintu nakoresha kirundi kigoye muze kwihangana ntudukurikira ubuntu nibakwe ugirirwa utaribereye mu gifaransa ni faveur immérité mu congereza ni unmerited favor ni ikimana iguha utagikwiriye akarorero yaduhaye agakiza ku buntu ni nk'ingabire ni kado ni ikintu imana iguha utagikwiriye abanyabyaha twadukwiye kuja mu rubanza ucibwa kwiteka nko muvuga mu kinyarwanda ariko imana kubw'imbabazi zayo n'urukundo rwayo rwinshi iraza muri Kristo Yesu iratwiha iduha ukuboko ivuga ati ingo sinshaka kupfa sinshaka kuja muri gehinomu ingo mu muryango wanje ndabiguhere ingabire aho kuguha ico wari ukwiriye nk'igihanje kukwica iguha agakiza ku buntu ubuntu bisigura ngo ni kado problema hiriro ni iyo abantu bumvise ubuntu bumva ikintu kiri free ikintu cagusa wewe kuri wowe suppose ndagwa no telefone yanje iyi telefone wowe yakiriye ku buntu ntiwayikoreye mugabo it cost me something jewe byantwaye ibisigiguzi ibisigiciro rero ubuntu bw'Imana kuri twibo tubwakira ku buntu kwagusa atasho dutanze ariko Imana byayitanze amaraso y'umwana wayo iyo umuntu avyumvise rero ashemba ku buntu bw'Imana buremereye iyo ni definition ya mbere y'ubuntu ni ikintu uhabwa utagikwiriye ica kabiri ubuntu bw'Imana kumbe tukavuga n'imirongo mu nyuma ubuntu bw'Imana n'ubushobozi budushoboza kubaho ubuzima bw'Imana uno munsi mu buryo bushimisha Imana na puissance de Dieu rero iyo tuvuze ngo n'ubushobozi canke imbaraga mu kinyarwanda abantu kenshi dushaka kubaho uko tuvyumva mu nguvu zacu nibuka ko nakora ikiganiro makoranye na Pasteur Eloge kivyeke kuri kamere mere nati barabona nagikurikiye cyose ni abantu bashaka kuba muri mu nguvu zabo mu mbaraga zabo ariko Imana ivuga ati no ko naguhaye kugakiza ku buntu reka ndanagushoboze dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga duha inkomezi reka ndagushoboze kubaho biriya tubwira muri Tito 2 umurongo wa 11 umurongo nkunda cyane kumanuka ngo ubuntu bw'Imana bwaraserutse butwigisha kwiyambura umva ni ubuntu bw'Imana bwaraje butwigisha buratwigisha bukanadushoboza ahandi namo bikora no bambere 15 umurongo wa 10 havuga Paulo aravuga ngana yari mu apotre mutonya yigeranje na ba Petero na ba Yohane acavuga ati nakoze kuruta bose aca avuga ikintu gikomeye atariko si jewe n'ubuntu bw'Imana bukorera muri jewe urumva ko bwabuntu bw'Imana nibwo budushoboza gukora ivy'Imana ishaka haba gusenga n'ubuntu bw'Imana budushoboza kuvuga ubutumwa n'ubuntu bw'Imana budushoboza kubaha Imana kwirinda ni bwa buntu bidushoboza rero iyo umuntu avuze ngo ubuntu ngo bwibwira abantu kuba lezi kuba ibinebwe kudashaka kudakorera Imana ko bavuga nuko tabataho cyaje ubuntu bw'Imana kuko ubwo buntu bw'Imana nyene nibwo buza kudushoboza ica gatatu ubuntu bw'Imana ni Kristo ni naco gikomeye cyane kuko ratubwira Bibiliya muri Yohani igice ca mbere umurongo wa 14 13 17 haravuga ikamuvuga ku murongo ndibaza 16 atavuga ngo mu kirundi havuga ngo ibibogaboga muri we ijambo kubogaboga mu kinyarwanda ibimwuzuye mu kirundi yavuze kibogaboga ni ikintu cuzuye ku buryo giseseka agasaguka ibisagutse muri Kristo la plénitude mu gifaransa the fullness mu congereza muri Kristo Yesu nibyo twakiriye umvirize nibyo twakiriye musi mwizera bagaca bavuga ngo n'ubuntu bugeretse ku bundi umva Kristo yaje yuzuye iki ubuntu n'ukuri urumva ubuntu n'ukuri Yesu nyine agashavuga ni jewe nzira n'ukuri umva Yesu niwe kuri kandi niwe nawe buntu biriya tubwira muri Yohana 11:17 nyene avuga ngo amategeko yazanywe na Mose ariko ubuntu n'ukuri byazanywe na Kristo Yesu so uwo Yesu rero ni ubuntu bw'Imana bwaje bwuzuye iyo wakiriye Yesu mu mutima wawe uba wakiriye ubuntu bw'Imana iyo tuvuze rero ngo ubuntu sikindi kintu ni Kristo Yesu ni Kristo Yesu niwe mbaraga zacu niwe nkomezi zacu naho dushoboza naho tugwanira Kristo Yesu niwe buzima bwacu ivyo bitahuye rero ntusa kumva yuko ari umugwi w'abanyabuntu n'umugundi mugwi ntazwe na witwa kumbe ndataza kuvuga muri make ni ivyo